and me catch them say we create there ya bookie prophet Kofi Oduro because na tell me dey say na be kan ye no Ghana for fan channel because o man really my she obeke kan say no hwe ya wa no kopa said you obesi age no oye o kra kra rebe ho no oye mbeche Base Scout na prempe abe match Kofi Oduro squarely traces of for a hypocrite of ye nyatwom wo ye nyatwom wankasa mebo nkyeremu no akere wa adwene amame e wo comment section ayi penya BigscoutMedia mesro say ni demo obe like video na da ma subscribe button sambe click notification icon of latest update abe kere wa adwene amame e wo comment section oba so a no che for enya bia hwe e wo say nkbb enya bibia si ye dum so e na ba ye ana manfo na ma ss manfo fi etihye ana omukon makosem. On top of that, no prepared was abaye dene. Ama if you can Kofi Oduro ever complaining be. About 2 weeks ago over complaining here. Out of nowhere, and about say Akosombo Dam ashi nansemu and about Akosombo Dam ashi. And penny focus any a hona ashi no. Obuka renovation e wo hono ma e hu se o makofa plant for aba replace plant no. Afia Kofi Oduro meka san Ghana for na e complain dum so on the sebe e yankwase adwene. Mewa always be complaining be. Just now we buy all body defense. Just say Ghana for ntia say dum so na aba no. E ya Akosombo Dam na ahye na ono kresa ka say obi papa ko frupo ye mom inso say bomb pesa Akosombo na ahye no ye be ye de na afa ho. As a software there bia jana so dem catch na for ma say enya bibia na e de ye mpaebo. Wo NDC tifie ana dum so dum latin kakra na wudi Akufo Addo matem wan kase emfanya mpaebo ba now there o ka kire se yemfanya mpaibo sese yemfa den na nyempaibo ade anipa na solve ye de mpai na solve dey waka kire wo asafo mapen se uwu a fresh officers of mpai ma ko hospital because enye bibia na de mpaibo e dey o ka se ene Akosombo ahye dum so benti yemfanya mpaibo a ye de yempaibo se honkronkron na me o me ye dey mpai de me ye dey eno ana beska da prempe o se dey bi wa hwe Kofi Oduro di na so fi we nyaatwom the nyaatwom level no e was so in fact he raised the power 100 into abe match no squarely when him say na na do en free so amadwo mahama ama obi ti se Kofi Oduro nam ka so nyansa to nyame se na na do en free so amadwo mahama ama amna nkoye se Kofi Oduro ni nua ni Julius Zebra and he said e kwan no ye twa na nka mo dan dia wo se etene dia Kofi Oduro de na mi bu ne pa na nim so ye kwase asa na mi nim so wajimi sa na mka se wi ni wajai se wonya wi ne no wajina puppet no shema no dos no teta no nu wi ni wi no tafi de twemu wi a kwase ya de ni jimi na mi nim se Kofi Oduro wo ye kwase asa na mi nim se ni tinesi so kwa ye won sema ye kafa mema no mo wa bebre no e mema no na mo jiri no over 10 emu 8 mema tinja ka se ndi onim nyansa na onim nyansa na de wo kwa siase Kofi Oduro no abo jimifo se ye yenkobo mpaye e ma Akosombo Dam ne wuni chase o ma me che ne wo se kwa sie ni mo jimifo wo so atete ntasi ogun nkofo ma wonu mi wi na wo jimi asiase yenkobo mpaye e ma kanye anso kwa sia kasa jimi kasa jimi wanyim dada se de wuti atebubu toilet ho etete paper ton kwa sia ye bebo mpaye ma light aso asia jimi mo ya ntwe na me ho Prophet Kofi Oduro o se Ghana fo nyina hu nya atwema wo ye o se Ghana fo nyina hu su e no ban ene de wutimi bie wano ekase wo a wo kasa fa dum so na ekoso ene de na ekeka wo nyina na eye nkwase adwene the Prophet Oduro timi bie na no kasa nse wei efa eye Ghana fo ho se obi obebie na no akase dum so aba bia eye nkwase adwene the Prophet Oduro ebra na de dan Akufo Addo ene NPP fo ewo eye aban mu no ensema wo kafa dum so ho no eno so na eye nkwase adwene na. You are a sick country. My brother came from Holland. I've been a prime minister or president. They can say, "Dum kania wa Holland." Or tell me that you dum kania wa Holland. A deceased state. 7. You dum kania. You can have a minister boldly
defending see Edum Kane. In the prophet Kofi Oduro, a brand na now the Danko Kufuado ne NPP wa abemu. We jino wa say pampe for a year in few watch. O kasa fa dum so ho no. In the same brand na o kasa ye no, wo de nkwase adwene ane kasa ya na. We asibusa. Same brand na wo bona na the Danko Kufuado achi. Ene NPP aban na chi. Se dum so ese no ma no. Saa brand na eye nkwase adwene na wo de kasa ansem na me be so oba be yi ano ene wutimi bie wano kase wo a obekire wa adwene wo a bekase dum so aba na dum so ne bae no yesiesie ne bia no nkwase adwene na wo de kaaye indi fa saa nkwase adwene no esa bekase yesiesie na wo bo na na dodan ko Akufuado ene NPP achi saa brand no kanea no edum saa for 8 years ana kanea no edum saa for 8 years abra yan so kanea ne da okike ka won sensem a okike ka ye nya no wo sa begina wan sori dem ebe kan say Ghana for you say the light na gina so utimi be kan san ansem no ebra be kan say dum so aba na wo bo NPP achi no a omutimi ye dum siesie ma kanea ni gina so kopem se omufri aban mu no utimi ba be gina wan sori dem obiem ebe kan say se de kanea na gina so etimo miembo eye na na Danko Akufuado ene NPP aban na ba so utimi yes ade no what the one sorry them wo edane political platform na wo ye campaign editia eye NPP aban no wo kasafa eye galamsey ho for over 8 years I don't pay me the galamsey phone na shenyamens. Penimubia or she galamsey echi, God will kill you. I can't catch you. Yeah, me bonds me book quotation. Me can be been work as so dear. Me book quotation. Assembly I make the quotation better actually. The beer the could be a quotation would defend itself. Yeah. The Lord said, I will kill her children with death. Iti galamse when you name some penny for Ghana and a galamse they fund the party. Nyami be kumuna. Yeah. Because you don't care about people. People are dying from cancers, leukemia, kidney failures, and you don't care. God will let you taste death. Prophet Kofi Oduro eye NDC o party NDC ne ba power no galamsey no ehun sensem no etesen Prophet Kofi Oduro o party NDC e ba power no galamsey no ehun sensem ekosei ensuo na ni ate anase ensuo no eda ho ye poto o se ye nya atwem me ba be ka se sa papa we onye sofo sabi we politician sabi on kan kore osori a na oye no bi a ebetia eye aban bi o se ne wadidi amint no wakana no atum empanifo se aduane ehye wonum ayenkasa o se enne aduane hye nanum tino wakana no atum na enne sebi obie na no so baako so a hwe sebi ensema waba beka ede afa Ghana fo a omukọ eye wo hawmu Prophet Oduro 8 years ago na ono utimi kasa ewo ni tiri wono wo se enne yenka ya no ntum enne wo se yenka ye kasa boa enhye yeyem ye de ye jimifo me complaini dum ye no anke wo se ke ye bo so mpaye ye bo mpaye na kanea ni timi gina so biem no ye teteto ne ye kan kwase agene Prophet Kofi Oduro ebe na NPP wo power no so wo ye prophet okura de oben Nyankopon ade tina na wo de nkwase agene ekasa ade tina na wo de nkwase agene kasa na wo nkonkobo mpaye se ne be Nyankopon ebesiesie eye dum so no so wo ye prophet wo de me se wo ben Nyankopon se empaye etimi siesie dum so a ade tina na wo kasa ebra na NPP wo abem na wan bom mpaye anka nche Nyankopon se Nyankopon eye dum so na aba no eye ewo se wo ye niye Prophet Kofi Oduro what na landing da ebra na wote eye landing no na ye dum kanea wo ho ede ebentina na abrofo no mundum kanea na eye mpaebo ana ombo ema light ni gina so ana so omde no magu akwan mu se ne be ya ye betimanya eye enkanea no afri eye even baller awia
akosi broni awia nse dan bo ha saa o ba akosi broni nim die mu no otime chi awia na se wo dia generate electricity akosi broni nim die mu no otime de bola keke okọ Ghana bola ebu yeso otime de generate electricity but enne prophet Kofi Oduro watena London wonim service bi abrofo fa kwan ekwan mo fa so edinya enyinamu nkanea ahoden no generate electricity no prophet Oduro ka kire Ghana for say yemmom paye na wote London no na abrofo no bom paye ansa no manya nkanea na ebra na wote London no na nkanea na service esi so 247 no na mpaye ba na ene de o kire say yemmom paye na Nyankopon mo aye uye nyaachum na wo Ghana fo ni wiase nyina be hu su no ban ene o party aba power nti ye ntimi nkyere ya adwene ye kyere ya adwene a eye nkwase adwene papa wait me gyina na so dem ntimi ka se nana gya jimi no ekowi ye kyere no wose nana ne de eye ohene bidin ena no obo because wanfa eye nana ado no ansoso wose nana gya jimi no na galamse no sense ase no ye koka ye no wose enye nana ado danko Akufo-Addo na o pa kire wo hene nana you see of akwa hodo bebre so e de disrespect ye man payin nana ado danko Akufo-Addo o payin da bia no de Ghana flag e de aboni mu as ono nko na Ghana ehia no but enne o se kasa no kofom because ninya chief of staff enne ninya so prese obeba be di Ghana kunya it wan kasa wo Moam sebi mo pese prophet Kofi Oduro ebie na no kasa no on kasa wo won si epia na waba medi di atem se eye nkwase adwene atiye amana refie na megidi se NPP ma power biem ma prophet Kofi Oduro on bie na no enka bibi mfa eye NPP amamo hu biem ebra na ye kasa na nkofo bi fi se bia na na premped wotan asofo na premped wotan asofo enu nti na bia wo yesam enne mo mu su no mo ban saa dum so nsensem ya ekoso ya eye prophet Kofi Oduro waba be di Ghana fo atemi eye Kevin Taylor eso gina social media so ka se abrante ayefa no Kosi official so wenja dum so won nsensem ni videos ahodo wo twitwa na obema na no aduane abono esansa abrante no so no sebi ho no didi sebi advert ahodo na odidi hu ntino abrante ne baabonten en tese ya hyene ne ya ma abrante na baabonten aba be power achew because onum se na no aduane bona 24-hour economy aye man panyi Dramani Mahama ehye Ghana fo bo se wa bai obema Ghana ni bia edidi peche Ghana ni bia benya adwuma aye no ebesi ne 24-hour economy no adane bo achebidin inti abrante ne mpa no ho asemti no abrante no akwa hye tokrom waba be pa achew abra na asem na wo ka no se bi kontompo bi anim dum so aba obeti America ka kire Ghana fo se dum so bi ani ho me na pepe meti Germany ai na nka mimi bie ma no ka se Ghana kura no dum so mbaaye ebra na ado danko Akufo-Addo wo ho dum siesie ne dum so ne baaye no me say Ghana hawahu ye ka the major Ghana for biggest problem ya asofofo binom Ghana ye major problem ye face wo man Ghana ye major problem ye face wo man Ghana bebre na firi asofofo mum ye take Kofi Oduro emblema na MPP wo power na dum so ehya ase mum ye take Kofi Oduro. Appreciate your coming, including us. But Moyare, you are a sick country. My brother came from Holland. I've been a prime minister or president. They can say, "Dum kania wa Holland." Tell me that you dum kania wa Holland. A deceased state. 7. You dum kania. You can have a minister boldly defending your dum. Okay, asema prophet Kofi Oduro di tuija. O preach one actually them and then Akufo-Addo government and the MPP government. No preach
ene ye dum light o chabo MPP fu ankasa e de ye mfanto se wuko Europa ye dum light fun bagana ha de ye dum light esa sunya minister mani be defend prophet Kofi Oduro ene kayo nation prophet o se o pese o man Ghana ye prophet o ti o man Ghana mo o pese o man Ghana ye dum light e we MPP abreso wa complain say nye ye bad after the NDC government aba ye dum light ye ntie nsema prophet Kofi Oduro de betuja ye ntie nsema de betuja kwasi adwene na ba mi na adan madu ya gada kwasi adwene na ye se adwuma no kwasi adwene keka kwasi adwene keka wunim de ya wo fie wo no ye kura wo ye electrician ba no obefa cable so de ye adwuma prekopa na kanea no so na pese ye na ga na baby kanea ko baby ya. Tell me, Senor Garcia, I didn't see that. okay and the NDC government there nkofo complain o say ye nkwase akasa o say ye nkwase adwene wahu selfishness na ye kanu wahu nyaachim ne kura da ho wo de ne kura ne beto no because of you NDC ni nti won ka ne kura because of you NDC ni nti no won ka ne kura and na kufu ado de uhu ni say ye bone by the NDC de uhu ni say ye papa nti ese ye nya abotre e de ma NDC government by the MPP de uhu ni say enye Atetia Pansam European doom light. Unia free Holland aba yen doom light da. Oni dia udi ejira wa sorry them dia kasa say MPP and the MPP government anya de bind this yaba o party the same party na as so the light. As so doom light. Magana for complain you. What say you kwasi agene. Wa wank kabia ma NDC fu bagana for complain no wuti wa so dem you kwasi agene Ghana say ya say nya Kofi Oduro ka ho Ghana enko nanim hi asofofo bebre na aka ho writing ne da why say ye kan ye nka na kade na ye fe say aban na afom na ye tenetene no na kade na ye fe say ye dundum light na Ghana for kasa e kira aban ni say ye dum light o ye hu bibi enye say nim guase ye beba de na nka ye fe we na nka ne bone ne sen Kofi Oduro yi Kofi Oduro Kofi Oduro e de na ma ne ye o se wo wutimi ka ban bi
that not what they are supposed to do? Is that not what they are supposed to do? We mu nyina from ho asofo we num na menim mo amokọ asọre wo na asọre menim ye mokoko sua wo ho enti mokọtena ho kwasia da nyina de mokọ sua ya ne san kwasi asem na mokọ sua ya mo nipa bumfu mo nipa mesi tasuko kan ebu obi anum na mo nipa nteta asasuko ko bi sim hunu akwa kyerɛ wadwen fo ma me ɛwɔ comment section. Hi, PENYAH BigscoutMedia.